Reka ngusuze wowe ukurikirana Rise Up Media TV umunsi ku munsi, nizera ko umeze neza cyane udahwema gukurikirana gahunda z'ibiganiro n'inkuru zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nizera ko mumeze neza cyane. Ibuka gukora subscribe wowe utarayikora, tujye tubana umunsi ku munsi ujye ubasha kubona inkuru zose tukugezaho uzibonera ku gihe. Reka twigarukire n'ubundi ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gututumba cyane, bikomeje kugenda bifata indi ntera. Umuntu akibaza se amaherezo yabyo araza kuba ayahe? Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yakiranye yombi icyemezo cya Perezida Uhuru Kenyatta cyo kohereza ingabo za EAC kugarura amahoro muri iki gihugu, gusa ivuga ko itazemera ko ingabo z'u Rwanda zijyayo. Perezida Uhuru Kenyatta kuri ubu ngubu uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba aheruka gusaba ko ingabo z'akarere zitegurwa zikoherezwa muri Kongo Kinshasa kugarura amahoro muri iki gihugu. Ni nyuma y'uko uburasirazuba bw'iki gihugu bukomeje kugarizwa n'ikibazo cy'umutekano muke kubera imitwe yitwaje intwaro yayogoje intara ya Kivu zombi na Ituri. Kongo Kinshasa mu itangazo ryasohoye na Minisiteri yayo y'itumanaho ndetse n'itangazamakuru yavuze ko yemera kuzakira ingabo z'akarere ku butaka bwayo, gusa ivuga ko iz'u Rwanda nazo nizijyayo itazabyemera. Yagize iti guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yakiranye yombi igitekerezo cyatanzwe na Perezida Kenyatta ejo hashize cyo kohereza ingabo za EAC kugarura umutekano mu bice byigaruriwe na M23 n'u Rwanda, ariko turashimangira ko tutazemera uruhare rw'u Rwanda muri uyu mutwe w'ingabo uhuriweho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye ingabo z'u Rwanda ku butaka bwayo bijyanye n'ibirego irurega byo gutera inkunga umutwe wa M23. U Rwanda cyakora cyo ruheruka gutangaza ko rwiteguye gutanga ingabo zarwo mu z'akarere zigomba koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko biheruka gutangazwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Professeur Nshuti Manase. Ati amasezerano yemeje ko twashaka ingabo za EAC ndetse kosi yaratangiye kugira ngo ingabo zijye muri kariya karere zifashe kuzana umutekano muri kariya karere. Uwabajije ese u Rwanda ruzatanga ingabo? U Rwanda nk'umunyamuryango nta kuntu rutatanga ingabo mu muryango, kuko ngira ngo umutekano twese uratureba muri uru Rwanda, ariyo nibi bihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ngira ngo vuba ahangaha izi ngabo zizafata akazi ko kurinda umutekano muri aka karere, ku buryo twizera yuko umutekano uzabasha kugaruka. Biteganyijwe ko inama y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu by'akarere iterana kuri iki cyumweru tariki ya 19 Kamena, ariyo ishyiraho gahunda y'uko ziriya ngabo zigomba koherezwa. Si ibyo gusa kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gusaba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson gukoresha inama itangira i Kigali kuri uyu wa mbere y'umuryango wa Commonwealth CHOGM mu 2022 nk'uburyo bwo kotsa igitutu Perezida Paul Kagame agakura abasirikare b'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ruhakana kugira abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gufasha umutwe wa M23 umaze amezi mu mirwano n'ingabo z'icyo gihugu za FARDC. BBC gahuza muryango yasabye umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda kugira icyo avuga ku byo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ku Rwanda ibisaba Ubwongereza nta gisubizo kugeza ubu yigeze atanga. Muri iki cyumweru umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Bunagana muri teritwari ya Rucuru muri Kivu ya ruguru ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Itangazo rigenewe abanyamakuru rya Minisiteri y'itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo kuwa gatanu risubiramo amagambo ya Perezida Felix Tshisekedi agira ati umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ukomeje kuba mubi, ahanini kuko u Rwanda rushaka kwigarurira ubutaka bwacu bukize kuri zahabu, Coltan na Colbert ngo bubicukure ku bw'inyungu bwite zarwo. Iyi ntambara y'ubukungu yo kurwanira umutungo irwanwa n'ibico by'iterabwoba by'u Rwanda. Umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda wabaye mubi kuva mu byumweru bishize ubwo ibi bihugu byashinjanyaga kurasanaho ibisasu. Kuwa gatanu igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari umusirikare wa Kongo warashwe arapfa nyuma
yo kwinjira akarasa kandi agakomeretsa abantu mu karere ka Rubavu mu burengerazuba ku mupaka ibihugu bihana imbibi. Mwabashije kubibona ubwo Rise Up Media TV twageraga ku mupaka aho byabereye, wabashije kubona uko byari byifashe. Iryo tangazo rya Minisiteri y'Itangazamakuru rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite uburenganzira bwo gusaba ko abaturanyi bubaha ubutaka bwacu. Risubiramo amagambo ya Perezida Tshisekedi agira ati turasaba abafatanyabikorwa bacu bo mu mahanga muri Afurika, Amerika ndetse cyane cyane Ubwongereza kwamagana iki gitero no kotsa igitutu u Rwanda ngo rukure abasirikari barwo ku butaka bwacu. Tshisekedi avuga ko kubera amasezerano ajyanye no kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza ibyo bihugu byagiranye mu kwezi kwa kane, afite icyizere ko Minisitiri w'Intebe Johnson azayakoresha agashobora kugira ijambo ku Rwanda. Mu bihe byashize Perezida Kagame yumvikanye avuga ko u Rwanda rudakorera ku gitutu cy'umuntu uwo ari we wese. Ikindi twavuga kuri iyi ntambara nuko Katumbi yatangiye gukekwaho ubugambanyi kubera inkomoko y'umugore we. Kwifata k'umunyapolitike Moise Katumbi usanzwe utajya uhisha icyo atekereza muri ibi bihe igihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirebana y'ingwe n'igihugu cy'u Rwanda kwatumye atangira kwibazwaho na bamwe mu banyekongo bibaza impamvu atarimo kwitwara nk'abagenzi be. Adolphe Muzito na Martin Fayulu mu gushyigikira FARDC ndetse bamwe bakaba bamufata nk'umugambanyi bashingiye ku kuba umugore we afite inkomoko mu Rwanda. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru kiravuga ko uku guceceka kwazanye ibibazo bitagira ingano bihurira ku gisubizo kimwe. Katumbi yashakanye n'umugore ukomoka mu Rwanda. Igikurikira kiroroshye kugitekereza ngo uwahoze ari guverineri wa Katanga asangiye amaraso n'abagabye igitero kuri Kongo. Amahitamo arasobanutse kuri we. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko mu gihe hakwiye kwibazwa akaga igihugu cyabo kirimo, Moise Katumbi aramutse atorewe kuba perezida wa Repubulika ngo igihe kirageze ngo abanyekongo bahumure amaso. Igihugu cyarahemukiwe imbere no hanze kubera ko Katumbi uzwiho kuba atarigeze agira ururimi rwe mu mufuka, ahitamo guceceka kugira ngo arengere inyungu ze atitaye kuri Repubulika. Hari impamvu yo kwemeza ko intambara mu burasirazuba ifite impande nyinshi. Iyi nkuru yanditswe n'ubwanditsi bwa Actiseti_CD ikomeza isaba abanyekongo gutekereza bitonze kuko ngo bitoroshye kumva ko abo igihugu cya Kongo cyonkeje ari bo bahindukira bakayigambanira mu gihe itewe n'abaturanyi bo mu burasirazuba. Bati akaga karacyahari mu gihe Katumbi ashaka kwiharurira ikibanza cy'ubuyobozi mu gihe inyungu ze ziri ahandi. Moise Katumbi yagerageje kwifata muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu gihe abanyapolitike bagenzi be nka Adolphe Muzito na Martin Fayulu bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye birimo no gushoza intambara yeruye ku Rwanda cyangwa kubaka urukuta rurutandukanya na Kongo. Urumva ko ibintu biri gukomeza kugenda bifata indi ntera, batangira kureba impande zose aho ibibazo byose byaba biri kugenda bituruka. Iyi ni Rise Up Media TV, kora subscribe wowe kuri wowe utarayikora. Komeze tubane umunsi ku munsi ku nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye, inkuru kandi ziba zigezweho uba ugomba kumenya nk'umukunzi iwacu.